ଦୋଳି ଖେଳି ଆସ ନା ଭଲ ଝୁଲୁରେ ହାସି ଝୁଲୁ ହଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପକାଶଟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଝୁଲୁରେ ଭାଇ साहब हाय फ्रेंड सब दौड़ खेलवा आज मानिस पार्क बुली हा 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 कति झुलिया ଏଇଟାରେ ଖସ ଏଇଟାରେ କାଇଁ ଆସ୍ତେ ଖସଲେ ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଜଣି ଆସ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇକି ଝୁଲିବ Oh my god. ये मालो खुशी है गुड बात मांगी सी और बाबा ओ मालो এটা কোনটা তোমার বল বল কাই বলুনি বলুনি বলুছি ভালো माय गॉड बोलो बोलिला तो ये ब्रेक कुआड़े में एटा जोर बोलिला रे ब्रेक नहीं यार चाली बोलती ना ना और चाली जी भाई रे एत जोर बुल्ला बड़ी लागु मते तो
କ୍ୟାମେରା ଅନେଇଲେ କମ ଜୋର ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପକା ଆମେ ତ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। तेरा ब्रेक तो नहीं है। माने रोहिबा को ये हूँ सोई पड़ी है टीका बोलता और ये बोलो जोलू रे मिठाई जोल मुंडो बुलेइला पड़ीसु এটা আজ বন্ধ হবনি মতে দিন যাক বুলাউছি মতে বুলাই ও হরি বল আস্তে আস্তে বলুছি ক্যামেরা কোন হলে পুরা জোরে বুললা ভলিয়া লাগুছে রহিলা বোধে রহ রহ রহিয়া রহিয়া ব্রেক নাই কেডে জোরে বুলুছি দেখিয়া ফুল গছ নাই এরা কদলী গছ ইয়ে কি সিস্টেম কদলী গছ না ମୁଁ ଆଗେ କଦଳୀ ଗଛ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ କି କଦଳୀ ସଫାସଫି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆଧରେ ବାଗେଇକିରି ଟିକେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ହଁ ଓ ଭାଇ ସାହେବ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧଉଛି କାହାକୁ ମତାରେ ଭାଇ କେମିତିଆ ଘର ସବୁ ଚାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଚିକେନ କଷାକୁ ଗରମ ରୁଟି ଗରମ କଷାକୁ ରୁଟି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ
ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ ଖରାରେ ଥିଲୁ ରେ ପୁଅ? ସାଇକୁ ଆ ଚାଲିଆ। ବଡ଼ ପାର୍କଟେ ତ। ଏଇ ଘରଟା ଟଳି ପଡ଼ିଛି ନା ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ? ହାତ ପିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି। ଗଜରା ଗବା ବାଲି ଏଇଠିଟା କରିବା ଟିକଟାକଟା। ରହ